Kuri airitu aingi kahinda ka mweri gacungagiriria gutira thukuru kwa ihinda ritanyihire thiku 5 o mweri, undu uria ucungagiriria gucoka na thutha thiini wa githomo. Airitu aingi monaga kahinda gaka ari gathoni, na uguo ti aingi mangihota kwaraniria na aciari ao ona kana kuhoya uteithio. By 6 you should be in the house. You feel she's not. Hindi ya icera rito thukuru-ini wa Kazinuni thiini wa kaunti ya Kilifi, turacemania na arutwo aya mari thiini wa kirathi kiao kia mwanya kuria mathomithagio maundu megie kahinda ka mweri. You count from the day you receive your menstruation. You start counting day 1, the first day of menstruation. So you count that as day 1. So you go around till you finish your menstruation. You continue counting until the 28th day, okay? Now when you are almost to the 28th day, you know the next cycle is almost near. You prepare yourself. Mbere ya mutaratara wigie mathomo maya wambiririe thukuru-ini ino, namba nene ya airitu matingihotire guka thukuru hindi ya kahinda kao ka mweri. Wengi walikuwa hawaji shule, yani wanakosa shule kijinga kwa sababu wengi wanasema basi mimi nikifika huko shule naibika. Kwa sababu gani? Wengi wananiambia basi huyu kila wakati skati yake imeloa nyuma kwa sababu ya menstruation. Kazungu Karisa ni umwe wa arutani thukuru-ini uyu. It is affecting many girls around. It is not just a problem within here. It is cutting across all the schools around. Why? One, lack of the knowledge, and the parents are not empowered. So since they are not empowered, they do not have the information that they are the ones to take control of their children's demands. Hari mwaka wa kigina 2017-2018 thirikari yarutire muigana wa ciringi mirioni 500,000 niguo gutigirira arutwo othe thiini wa thukuru cia muthingi ni mamukira tauru cia Utheru, undu uria Kazungu augite kigina giki gitikoretwo gikimaigana hari o mwaka. A big school like this can be given 3,000 shillings to buy towels for the pupils. So 3,000 as per the vote heads, can it cater for 380 girls throughout there? That is a challenge. Thina wa arutwo aya nduthiragira haha na kuona ti othe mangihota kugura tauru cia Utheru riria iria mahetwo ciathira marigagiriria kuhuthira indo ingi hindi ya kahinda gaka. Kuna wenye wanasema sijui wanatumia matambara, wengine wanasema yani wabembeleza wazazi wao, wenye hawapati wanasema wanatumia matambara, wenye wanapata haya ndio hivyo. Aria maremwo ni gwika maya mothe marigagiriria gutira thukuru, na uguo kurirwo ni gicunji kia mirongo 2 gia kiria arutwo aria angi marathoma, na muthia aingi makarigiriria gutiga thukuru kaimana. Uthuthuria uria wikitwo ni kiama kia urumwe wake mabururi uronania ati gatagati ka airitu 10 muiritu umwe ni atiraga thukuru hindi ya kahinda gake ka mweri kumana nokia na kuri muciari wa mbere ni kwamba kuhunia ciana ici mbere ya kwamba kumagurira tauru cia Utheru. Ndereti hiyo igathie na mbere kwiyumiria ciigie itemi ria aciari kuigiririka hindi ya kahinda ka mweri ga ciana cia airitu na uria mabatie kwamukira ndeto ino. Inatakikana yani wewe mzazi kuna msaada unampatia yule mtoto. Kama pengine ni wa pesa ndio asiwe na ile hali ya kuomba kule nje. Usudi ikifika ule mwezi awe tayari ameshajifanya shopping ya hizo vitu, na hata suruale pia ni muhimu. Okia ni thina munene uria ugumeire micii miingi, na riria aciari maga mbeca cia kuhingia mabataro ma ciana ici nyingi irigagiriria gucaria uteithio uyu nanja, undu uria ucungiriirie aingi kuohanda mari anini. Umaskini umechangia pale, anafikiria sasa mimi nitatoa pesa ya kwenda kununua sodo ama nitatoa pesa ya kwenda kununua chakula. Kwa hivyo inakuwa ni mtihani. Thegia ya mabũrũri maria mari thiini wa gitaru kia Afrika, mabũrũri mangi maria magumeirwo ni thina uyu ni hamwe na India, Afghanistan na mangi maingi. Wa kuanza kujijua kapewa kwa uami, kazi kajitafutia, kazi ya pesa pala. Handũ-inĩ ha Kameme TV,
njĩtagwo Ngina wa Wandurwa.